Shosho guys, welcome back to Speaker nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today ngifuna nje sithi ukubheka la kwi-EP kaSjava. So uSjava qala unyaka wakhipha i-EP lapha ibizwa ngenkanyezi EP. So uphinde wabuya washaya ngopart 2 wakhona inkanyezi EP 2.0. So la ngifuna sibheke lezi ngoma because inengoma nje ezimbalwa. I think ingoma ezu4 noma ezu5 fathi umjida lento akayenzayo I think seqala ukwenza isense because saqala unyaka sike senze video lapha after i-EP iphumile ngeke ngasho ngathi no akuyona leSjava somjwayele like benga criticize i-EP but bengifela ngathi la I think umusic ode wokhipha lapha bu matured kakhulu kunathi and bese ngena direction to zama ukwenzani but after ngibona ama numbers kuleza ngoma ekhiphile zenzani because khona ingoma egospel akayikhiphile okuyona yenza amanga kakhulu ngama views nase radio I think lo ngoma leyo sivela ngikhombisa direction to Sjava ufuna udominate yonke ispace esikhona ispace ku gospel like especially kule level asekuyona manje le perform stage because le inkanyezi EP irecordwe live stage azikho mhlawumbe ingoma esestudio mhlawumbe kwafika wazoperforma but ibirecordwa eziyenzeka akuyinto enzima ukuthi beyenze but uSjava because useyigoti kakhulu nesikhathi ukuwriter ingoma la usewazi nanto ukuyenza lento live stage like I think into engekho lula ukuyenza lo so ngilalelileke i-EP na iphumele because inengoma ezimbalwa vele sengizwile zonke and ingoma engathi ngiphuma nayo kakhulu engathi ngizwa kakhulu igusheshe laphana and mayisaqala laphana ngathi kudlala intambo nambe ngithi ngilapha kuzoba ingoma maskandi but no baphinde bayishintsha bayenze la indlela nje ehlanganiswe ngayo production nayo ne-mastering yakhona even nje nane message nje ingoma nje mnandi ongayidlala mhlawumbe uhamba nomuntu wakho laphana okuyena umfila because ibizwa ngegusheshe laphana so mawuthi mhlawumbe na umuntu odriver I think lana izokuthinta but khona nenye ingoma ade iqale ngayo laphana ibizwa ngesanibona like zama ukubulisa abantu ngama different language I think yona ngoma sezoperforma ngame engene stage because le ngoma leyo ngaqala ngayo set yakhe ngisho ngathi uzoperforma yipi because uSjava sazi this year ubekade on tour laphana ithole yakhe umqhele 2018 lapha sazi ngo2018 wakhipha album okuyiyona namanje mina ngisaqala ukuthi iyona best album kaSjava lapha nomqhele so kade yenzela itour isehamba ama cities are different so next year use announce uzoyenza itour again ke so I think lezi ngoma akhipha manje izobe ingoma ezoba iperforma kakhulu le tour yakhe ka 2026 because ama dates asephumile ziphumile indawo different I think iTheku yavela ngilibonile iTheku yavela hopefully umothi uNkulunkulu sigcinene mhlawumbe nathi singawazi ukuphumelela kuleyo but ikhona nenye ingoma emnandi engizwe nayo ibizwa ngemdumise ya so nje EP I think mina umuntu owadelalele leyo oqala inkanyezi bekade ngena direction nami ngathi uSjava uzama ukwenzani but manje sengibona umjida no I think le level asekuyona use comfortable and I think usizama ukuphusha izinto lezi beyond into ezenzeka le eMzansi abo ukurecord music live ukhipha ama live music into engakaze zibe se radio I think uSjava wafethu is aiming for a Grammy now like ufuna ufika kule level yo Black Mambazo and uyabona manje uqhubeka enza lezi zinto zama local artists awenza mhlawumbe ngeze ifike lapha I think umjida usekule level because ke wavela nokuthi unominate ukule nominate wanga but ufake ku committee le yabantu abazokhetha ama winners uma Grammy Award so I think mhlawumbe usezama ukukhanda lo budlelwane ukuthi mhlawumbe mase kufika ithuba la kulothe khuphuke laphana ehamba osimela seyiBeckville thina ke so phinde simkhomele ngapha because ngokudabuka sabase Beckville even though uSjava wase Hambrook thina sabase Indanyana so uSjava samklema kulelo side so I think uSjava one of the few artists waseMzansi okuma chances ukuthi mhlawumbe one day phamisa iGrammy because ama Grammy Award bekuyinto eningi laphana we have to be dope kuzo zonke indlela so I think uSjava lento azama ukuyenza manje kule EP yakhe no music wakhe nanoperforma kakhulu live because uSjava akasawenza ama show la mbala la kusenza ama show amakhulu ama stadium ama arenas I think ukulo level akuyona so nje mangilalela le EP kujwayelisa abantu vele bejwayela ukulalela umusic o live bengakafika ku concert because this another thing abanye bajwayele ukulalela izingoma zase producer studio ezine production but mase befika kuma shows babhorera because lapha so sekudlala ama instrument different lapha but umuntu ofana noSjava mekwazi ukukhipha something ama instrument inje but still ithola ama numbers ithola iattraction idla nase radio I think into kumele sihloniphe leyo akuyona into imvula enganesa noma engawubanike leyo so nje ngifuna ukubamba lapho ngospeaker nawe angifuni ize ngikhulume kakhulu but I know ngithande kakhulu I think le sekube easy ukuthi ke ngiadapt kuyona le oqala le inkanyezi oqala nami bengise confuse ukuthi I know indlela ifizama ukwenzani manje bese confuse because sijwayele izingoma lezi ayekhipha kuma album akhe la before la kumsebenzi yini umqhele edenqale ngawo so besilindele lokho but ke lena ke different so into esilalela sesinawo lokuthi no okay la kupholiwe into yeconcert la so I think nje idope kakhulu mhlawumbe ma rating ngayinikeza like
ayikho nanengoma engizwile ngathi iyabheda lapha nengoma zi-strong zonke mhlawumbe ngayinikeza u-9 out of 10 because i-EP inengoma ezimbalwa mhlawumbe kube bese mhlawumbe zaba u-8 yabo so to enjoy but into engiyithandele ngazi ingoma lezi akhiphile zinde like maybe ingoma ngayodwa u10 minutes so you can listen to ama-instrument like indlela interact ngayo ne-crowd nje is something creative something nice ezojwayelisa abantu mhlawumbe nanoku-attend ama-concert uthi no okay masu-attend i-concert yasijava la uphinde ube nalowo ma-moment a-interacta nabantu ejoke lakho music nje uyenza ube into e-comfortable esimple usijava I think ubiziwe ngempela kulento but-ke siwu-speaker nawe nje sivala lapho singaze sikhulume kakhulu siyazi idatha labiza so sekhona ku-Twitter @sispeaker nawe ku-Facebook sispeaker nawe TikTok sispeaker nawe sikhona ku-Instagram sispeaker nawe naku-Twitch sispeaker nawe SoundCloud sispeaker nawe naku-Audiomack sispeaker nawe we out.